Hello friends, good morning. Welcome back into my channel once again. Kita kasi pai biang shalom shalom dengan bam breakfast ya, dengan pen EP ke breakfast iyo bam. Kene gede ke just di pelanggawi ni gede ke ruang shat mo shat langgawang dok ha bat ke sot ladu de chefal mo kene gede ke ruang mo shat mit re bam damen sejak mo kerja sedih ini rendah lucu oke the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language rock sangat tuh kan penira kedukut ngilak poi nang po menta bat menta kasi gede kasi niyaw nang po bat kali ni yang parking mo ki yang election nasional ngam tip okay yon em bedrong sepo bat menta Tem tak sengi kila ya sedang ban ai mau nevi mau mah gitu DCC là sao ban lết là sao ban lết sao đây sedang ban penhap mau ban lur kiri sedang ban lur sedang ban Ayo berlek try mah saya perlek ini ketika surat dan jongi dari sini mah dari sini lah ya lur nih ajan tiap hi kalau sedang punya temu lasuk oke lah pat keba benda itu
At sinisiliang rumit iimo. Dengan sepi piani pet mulapat tu ga hapslap. The dawn Mi station kelak. on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. Under the boughs where the shadows play, Ceng la ya poi sha snong la poi mdas da. the break of whispering secrets untold, carrying tales of the forest calls. The velvet ancient patterns leaving its Kani kedai ka snong dan kami center. Hai. Sudah ho. Rishab. Mani Rishab. Oh, tu babi le poi try koi mo. Claro, pero Dah pengadir mo ang tu dia belum. Chef downstairs. Ah. Aku jadi chef Lee. Ah. Dia lapar kan. Ah. Mul di bangku dah jinyo. Ah. Beb satu. Ah. Taisi. Dah kerup apa try koi sa. Gua ingat kayak kemarin itu selaju. Ah. Mar ni gue labu status om kami ang mo. Ani dah lawai kan ni bibi dia try koi dia om gue dia. Dengan cing status ni voice ya. Terus pada orang. Eh? Ngau dah orang. Umno. Terus ngau. Drip oh. Ngelampoi yang sini sedetan dengan ini siap buat pen crowbar. Oh. Ngin dia. Kapsnya. Ini syamdan mah.
Dia menung kok pin je 5 atik. Okay, tunung ni atas ni lagi juga. Jadi nung isen. So, tawet everything. Udah pada tu. Mangro. Dan kapsi udah mentah. Bang kalau ông ni thêm á, itu. Hai. Ở trong đây nhựa. Kapsi nhựa. Haha. Ajukan jeng i crow perkat mau peniang. Hah? Marti Suzuki pet perlok lah ben modify kum ni. Tambahan number AS mah. AS03B. Not R pra. Right. Disparate R pocket. Avoid girls. Aduh, jeng thok. Avoid girls, it save 90% fuel and money. Oh. Kat ni ke jeng modify de poya suruk sya nupo ta kemot la syawang lut kini gi lights. Pet ni gi light kat gini we are light south Santli Nriu Nyau Pra Ade Pet taga kali jung ar paket. Just fast. Oh, not fast, just loud. Oh, my other car is a Porsche, but today I am in a hurry. Why? Excite me more than. Lah, why ini deh kali. Kini kali te perlu. Pet gulukar antinar udon. Ini yang try mah. Phong mas. Try jong kita kali. Te ngalapoi siyeng. Ya. Ngalapoi siyeng home sweet home mah. Ngalapoi siyeng mentah-mentah. Dengan sihir. Te tangkap ni hiperlock kini ka vlog ka bandak sini. Tela ada don apa yang jumpa dong poi mai kini ka channel ka jangan sama subscribe, share, but like. Aduh ini akan yang away pan ka video. Okay, bye bye. Love you guys from Samo Vlog. Wow.